Niko Kovač, apsolutno jedna značajna osoba hrvatskog nogometa. On je uistinu bezgrešan športaš, uzor kao igrač, kao kapetan, imao sam ga kao igrača. Jedan patriotski naboj, fenomenalan, jer koliko god nekima se to činilo deplasirano kad kažem patriotski naboj, to je itekako bitno da ga šef ima, da ga može komunicirati onima koji ga nemaju dovoljno. Jer igra za hrvatsku reprezentaciju... Pa bez naboja, bez atmosfere, bez te sinergije nema ni rezultata. Apsolutno. To je ono bilo s vašim vatrenima, ne? Da, to je bilo sa mojim vatrenima. No, međutim, govorilo se da će i Mamić i Šuker otići ako jedan od njih trojice ode. Znam kad je Mamić izabrao Štimca, onda je rekao ovo je bolji trener i od Bilića i od Blaževića, on će... I sad mu je, i rekao sam već negdje, neka moj dragi Šuker ne obmanjuje javnost. On je rekao da je on. Ne, Mamić je postavio Kovač. I sad, apsurd je ipak u činjenici da prije 5 mjeseci Mamić hoće Kovača za trenera u Dinamu, a ovaj skromni... Rekli ste na Mamića, rekli ste danas da je on zapravo demagog. Demagog. Je li to nije pežorativno? Je li to pozitivno ili pežorativno? Demagog. To ne može biti pozitivno. Jedno govori, drugo radi. I govori šta hoće. Ja sam se uvrijedio, ja sam želio Štimču kod svom sinu da napravi nešto, ali sam se uvrijedio kad je postavio Igora Štimca, kaže ovo je bolji trener i od Čire Blaževića i tako isto. Kad sam osvojio prvenstvo sa Dinamom, dovodi Nikolu Jurčevića i na sva usta viče ovo je bolji trener, ovo je novi Zebec, ovo je... I svi ga pušimo. I danas ga opet svi pušimo. Jer ovo je njegova režija. Ali to vrlo lukavo. Jer dok je Šukerova režija, neće biti onog antagonizma publike prema Kovaču, jer nije ga Mamić postavio. Ali ja istini za volju ne dozvolim da se obmanjuje javnost. On će izboriti svoju poziciju, Kovač, siguran sam, jer ima sve atribute. Za to poželimo mu malo više sreće i da mu se Mamić ne miješa. Ja sam se tebi divio, prijatelju, kada u Saboru braniš Mamića, to nikad vidio nisam. Da jedan saborski zastupnik stavlja cijeli svoj autoritet i Jovanoviću da izvineš Hebe, majku i svima, jer braniš Mamića. I sad ga opet braniš. Pa nemaš pravo ti da obmanjaš. Samo moramo paziti na riječi, gospodine Blaževiću. Dobro, molim te, mogu li ja otići? Ne, nisam ja trebao uopće doći, ja sam malo uzbuđen i normalno da se teško... To ti ide na čast. To ti ide na čast, ja bih želio imati takvog prijatelja. Ova vjernost Mamiću od mog prijatelja, 100-godišnjeg prijatelja Kružića, to je za knjigu. Gospodine Čiro, što vi kažete, što je rješenje? Jeste li vi htjeli biti trener? Ne. Nisam... Izbornik? Ne, ja moje vrijeme prošlo, jako mi je istini za volju jako godilo. Danas kad sam u anketi 24 sata vidio da sam ja imao gotovo isto toliko pobornika koliko i Niko Kovač. Možda malo subjektivno, meni se čini da bi potez bio da su ove 2 utakmice, samo 2 utakmice, dali meni, a već Kovača nominirali za izbornika, da sa menom provede ove 2 utakmice, sigurno bi puno toga naučio što se tiče galvanizacije ekipe i stvaranja klime. Ali ne može dok je Mamić. Ne može dok je Mamić i ovaj divni čovjek. Sve je rekao tako da ja ne trebam ništa drugo reći. I čudi me da to još niko nije shvatio. Ne mogu ja, zato što sam vas postavio za urednika, a vi napravite neku glupost, pa sad ja nisam odgovoran za to. Cijela ekipa je odgovorna. Pa apsolutno. Meni je žao Štimca, znate, ja sam vjerovatno i sentimentalno vezan s njim. Ne vjerujem, nažalost ne vjerujem da će u ovo kratko vrijeme Kovač moći napraviti nešto što Štimac ne bi mogao. Bojim se da ga ne potrošimo. Jer kad vi izanalizirate kvantitet trenera koje je Mamić potrošio i upropastio,
Pa to da se registrira negdje vani, svi bi došli slikat mamića ko čudo Majke Božje, jer to je samo on mogu. Ali on i dalje gura svoje i što kaže ovaj divni čovjek iz Splita, ja sam prozvao ministra Papak. I žao mi, izvinuo sam se, on jedan gospodin, ali on je ispod Papak. On je ispod Papak, jer, sine moji, dozvoli, ja odgovaram za ono što ja govorim. Ja sam također odgovoran za riječnik u našoj emisiji. Dobro, izvini, ministre Jovanović, ti si moj prijatelj, ti nisi Papak, ja sam Papak. Ja sam Papak, ali si obećao da ćeš napraviti red, a ti napravio nered. I vidjet ćete da se to neće zaustaviti tako.